Orijentiring je nastao na svetskom nivou, proistekao iz vojnog sporta, odnosno iz vojske. To je jedno kretanje u prirodi uz pomoć kompasa i mape, s tim što je naravno razlika, vi nemate kao na trailu markirane staze trakicama, već sami donosite odluku uz pomoć mape i kompasa kuda ćete ići od tačke do tačke. Ukoliko ne nastavimo dalje mi zadatim našim redosledom, bit ćemo diskvalifikovani. Pa greška apsolutno je da se ojuži karta, znači okrene se na pogrešnu stranu, to je onako 1/1 što se dešava. Evo ovdje je dvojka, najbliža je 10, ali znači ne treba zato što je ona najbliža da bude sledeća, već pratimo koji je redosled. Znači mi idemo bukvalno kako je zadato redosledom. Da biste minimizirali vreme provedeno na trci, morate da donosite veliki broj odluka, da se adaptirate. Oni stvarno imaju po takmičenju po 2, 3, 4 do 10.000 ljudi na nekim jako popularnim međunarodnim takmičenja. Prvih 10 na svetu, vi morate non stop da ste u tome. Pritom da ste spremni da trčite recimo 5 km i 14-15 minuta. U tom segmentu kvaliteta mapa i koncipiranja staza mi možemo da kažemo da smo i na svetskom nivou. Orijentiring takmičenje i samo orijentiring je zaista sport za sve. Pozdrav trčkasteri! Dobrodošli u Trčkast. Gost epizode 38 je neko ko vas može naučiti kako da trčite bez staze, ali da uvek znate gde ste i kuda treba da se krećete. Ovaj sport spaja trčanje, razmišljanje i snalaženje u prostoru. Kod nas možda nije najpoznatiji, ali iza sebe ima ozbiljnu tradiciju. U ovoj epizodi smo pričali o tome šta je zapravo orijentiring, kako funkcioniše, kao i opremi i tehnikama koje se koriste u njemu. Ne propustite ovaj razgovor ukoliko želite da saznate kako izgleda sport u kome najbrži nije onaj ko najbrže trči, nego onaj ko najbolje razmišlja. Ako vam se sviđaju naše epizode i želite da podržite naš rad, kliknite subscribe na naš YouTube kanal i obavezno kliknite zvonce kako biste dobili obaveštenje svaki put kada izbacimo nešto novo. I ne zaboravite da nas pratite na Instagramu, a možete nas slušati i na Spotify-u. Ovu epizodu je podržao Supplement Shop, koji za sve slušalce Trčkasta pripremio 15% popusta na sve što vam je potrebno kako biste se bavili sportovima izdržljivosti. Iskoristite kod TRCKAST15 na sajtu supplementshop.rs i opremite se energetskim gelovima, energetskim barovima, elektrolitima i proteinima od brendova Reflex, SIS, PhD i Swanson. Sa nama je Sava Lazić, bivši reprezentativac Srbije u orijentiringu sa preko 15 medalja osvojenih za nacionalni tim. Orijentiringom je počeo da se bavi još davne 2006. godine kao dečak, a danas je generalni sekretar Orijentiring saveza Beograda i trener planinarskog društva Avala, gde aktivno radi na promociji outdoor sportova, a kao organizator stoji iza preko 50 orijentiring trka. Zdravo, Savo. Kako si? Hvala na pitanju, dobro je. Pretpostavljam da ti ne koristiš Google mape kada se po gradu orijentišeš. Pa, od koristi su, ali da, može i bez njih. Reci mi, kako je uopšte došlo do toga da počneš da se baviš orijentiringom, obzirom da i nije toliko popularan sport kod nas? Pa Smederevska Palanka, odakle potičem, tradicionalno ima orijentiring klub koji se bavi orijentiringom i naš porodični prijatelj Miodrag Radisavljević je trener dugogodišnji u orijentiring klubu Jasenica i eto, spletom okolnosti i promenom nekoliko sportova oprobao sam se u orijentiringu na prvom treningu na Kudrečkom jezeru. Dopalo mi se, snašao sam se brzo, ukapirao kako sve funkcioniše i već posle prvog treninga sam znao da je to sport mog života. A šta je to tačno kupilo na tom prvom treningu? Pa pre svega taj boravak u prirodi i to što nije isključivo neka sama fizička aktivnost, već je i fizička i mentalna aktivnost s obzirom na to da je za orijentiring potrebno i da znate da čitate mapu i da koristite kompas i da se krećete uz pomoć kompasa i mape u prirodi. Da li si tada znao, kažeš da si znao da je to sport za tebe, ali da li si znao koliko daleko će to otići? Da će to izgledati ovako kako izgleda danas tvoj život? Pa ne, stvarno nisam mogao da pretpostavim, ipak sam bio dete i to je krenulo onako iz iskrene ljubavi.
naravno i sve ostalo što je došlo bilo je iz ljubavi, ali nisam iskreno mogao da pretpostavim u kom pravcu to sve može da ode daleko. Jako mi je interesantno to što kažeš da postoji ta tradicija u tako malom mestu sporta koji nije toliko popularan. Jer iskreno da ti kažem, ja nisam za orijentiring čula pre Trčkasta. Imali smo jednog gosta sa kojim smo malo prediskutovali, sa tom ćemo malo dublje obraditi tu temu. Kako izgleda prvi trening orijentiringa za neko ko nikad to nije probao? Pa prvi trening orijentiringa izgleda tako što se prvo upoznamo sa osnovnim simbolima. Dakle, objasnimo šta koji simbol znači, šta koja boja predstavlja. Zatim uzmemo kompas. Prvo malo prodiskutujemo o samom kompasu, onda uparujemo kompas i mapu, s obzirom da jedno bez drugog u orijentiringu se ne koristi, dakle idu zajedno. I posle tih prvih uvodnih elemenata krećemo na teren i upoređujemo mapu sa terenom. Da li je potrebno da imamo neko predznanje kako bismo došli na prvi trening orijentiringa, generalno što se tiče snalaženja, a da li je i potrebno da se neko već bavi trčanjem da bi to sve spojio u orijentiringu ili može totalni početnik da dođe? Apsolutno je moguće da apsolutno početnik dođe na trening, znači nije neophodno nikakvo preterano predznanje, niti da se neko bavi već do sada trčanjem. Može, pošto kada se orijentiring kao veština nauči posle nekoliko treninga, koji je u kompetitivnom modu, naravno treba i da trči, ali naravno sa druge strane rekreativci, ljudi koji nemaju taj izražen kompetitivni karakter, koji žele da učestvuju, da borave u prirodi, mogu apsolutno da se kreću, da šetaju uz pomoć mape i kompasa i na taj način da završavaju i trening i takmičenje. Možemo reći da ti imaš taj kompetitivni karakter, obzirom da si već posle 3 godine ušao u reprezentaciju u orijentiringu. Pa jeste, posle godinu, dve otprilike bavljenja sportom, poželeo sam da budem deo te reprezentativne priče. Uložio sam naravno dodatan napor, veći broj treninga, pre svega trčanja, ali i orijentiringa. Trebalo je da ispunim određene kriterijume za ulazak u reprezentaciju i u tome sam uspeo i to je, da kažem, neki početak neke dalje priče. I kako je to izgledalo uopšte kada je to počelo da dobija tako neki malo ozbiljni oblik? Nije samo bilo, kao što si ti rekao, boravak u prirodi i trčkaranje u prirodi i snalaženje kada si bio dečak, već ti počeo i da se takmičiš i da to poprima ozbiljne razmere. Pa tako je, mi generalno smo u Palanci imali treninge u proseku oko 3 puta nedeljno na početku. Utorak, četvrtak i jedan dan vikenda kada nema takmičenja i otprilike prvi godinu, dve ja sam se zadržavao, da kažem, na tome. Naravno, tu su škola i druge vanškolske aktivnosti bile. Kada sam poželeo da budem deo reprezentacije, taj broj treninga se podigao na veći broj. Znači prvo sa 3 na 4, 5, kasnije na 6, pa i nekad i 7 puta nedeljno. Tako da taj, da kažem, uložen dodatni trud i napor i kombinacija i treninga trčanja i treninga sa mapom i kompasom je urodio plodom i samim tim su došli i rezultati i na izbornim trkama, kasnije na reprezentativnim takmičenjima i to naravno kao i svakom drugom sportu, svaki taj rad i trud naravno mora da dođe do izražaja i u rezultatima. Da li se sećaš tvoje prve medalje koje si osvojio? Sećam se, to je bilo na Srebrnom, to jest moja prva trka je bila na Srebrnom jezeru, a moja prva medalja je bila na Iriškom vencu na Fruškoj gori. Ne mogu da se setim svih detalja, ali postoje fotografije sa tog takmičenja. Onako sećam se da je to bio, da kažem, neki lep jesenji dan, da je bilo dvodnevno takmičenja na Iriškom vencu i na štrandu u Novom Sadu, tako da lepa uspomena.
Posle toga si počeo da se takmičiš sa reprezentacijom i sa reprezentacijom si osvojio 15 medalja. Kako je to izgledalo i koja od njih ti je najdraža? Tako je, 2009. godine spletom okolnosti u našoj zemlji organizovana su dva velika međunarodna takmičenja. Jedno je Evropsko prvenstvo za mlade, gde se u takmičarskim kategorijama do 16 godina i od 16 do 18, gde mladi iz svih evropskih zemalja nastupaju. To takmičenje je bilo na Kopaoniku i tada Balkansko prvenstvo je bilo u okolini Paraćina, tako da su to leto je, da kažemo, obeležilo moje prve reprezentativne nastupe, gde sam nastupio u kategoriji do 16 godina i to je onako bilo neki prvo moje ostvarenje tih inicijalnih snova. Znači, kad neko poželi, da kažem, da bude deo te priče, naravno prvo sam nastup je neko ostvarenje ciljeva, a kasnije naravno ako dođe i do osvajanja medalje, to je još nešto plus. A moja prva reprezentativna medalja je bila godinu dana kasnije, znači 2010. godine u Bugarskoj na Balkanskom prvenstvu. Osvojio sam srebrnu medalju na dugoj distanciji i to mi je onako, baš mi je onako bilo specifično osjećanje, mada s nekim spletom okolnosti loših nisam bio na proglašenju pobednika tog dana, jer neke naše vođe timova nas nisu na vreme odveli na proglašenje, tako da samo proglašenje neću pamtiti, ali iskreno taj osjećaj je stvarno neopisiv, te prve reprezentativne medalje. Dobro, rezultat ne može niko da ti oduzme iako si propustio proglašenje. Nakon toga 2013. godine u Rumuniji si učestvovao u štafeti. Tako je. 2013. godinu ću posebno pamtiti po tome što na tom prvenstvu Jugoistočne Evrope, gde smo nastupali svako od takmičara u 4 discipline, osvojio sam 4 medalje na sve 4 discipline. I to je onako baš retkost do sada što se tiče rezultata naših reprezentativaca, istorijski gledano. A trku koju ću posebno pamtiti i na koju volim da se osvrnem i u razgovoru sa nekim mlađima kojima treba, da kažem, da se da i podrška i neki primer te borbenosti i tako dalje, je trka štafetna. S obzirom na to da mi imamo individualne trke, gde su bile sprint, srednje, duga distanca, štafetna trka je ekipna, dakle takmičari idu jedni posle drugih, troje u timu. Ja sam trčao poslednju izmenu i uspeo sam sa nekog 5. 6. mesta da stignem u fotofinišu, da tako kažem, do 3. mesta i bronzane medalje za nacionalni tim u jednoj onako vatrenoj atmosferi u praktično 200 metara, 300 do cilja u borbi sa takmičarom iz Turske. Nakon toga je održano mediteransko prvenstvo u Novom Sadu. Kako je izgledalo trčati kod kuće posle svih tih nastupa van zemlje? Jeste, posle 2013. godine bilo je tu još puno reprezentativnih nastupa, što za kadetsku i juniorsku reprezentaciju, kasnije za univerzitetsku i seniorsku, ali 2021. godina obeležit će mediteransko prvenstvo na Fruškoj gori i u Novom Sadu, gde sam na sprint distanciju u Novom Sadu osvojio bronzanu medalju, koju ću onako posebno pamtiti, jer je to zaista bila neka nagrada za neki prethodan trud, oličena u medalji, ali u jednoj onako žestokoj konkurenciji. S obzirom na to da je to bilo mediteransko prvenstvo na kome sam ja već nastupio recimo i 2018. godine, gde sam takođe osvojio 3 medalje, ali gde konkurencija jeste bila jaka za prvih 3-4 mesta, dok je u Novom Sadu 2021. godine praktično svaki takmičar od prvog do nekog 6. 7. mesta bio onako kompetitivan za medalju i zaista nije bilo lako u konkurenciji
takmičara iz Španije, Turske, domaćih i tako dalje osvojiti tu medalju, tako da eto, to je ujedno i posljednja koju sam za reprezentativni tim osvojio i pamtit ću je eto tako na poseban način. Kako izgleda takmičiti se na tim velikim evropskim i svetskim prvenstvima u orijentiringu? Pa to je stvarno jedna ozbiljna priča gde vi nakon puno trka u zemlji, okruženju, da kažem što za neke nacionalne lige, državna prvenstva, odlazite na najveću smotru gde praktično krem de la krem svetskog orijentiringa, odnosno evropskog nastupa, gde vi zaista onako s jednim respektom gledate na sve te takmičare i to je, da kažem, sam taj odlazak na to takmičenje ima neku svoju posebnu draž gde vi, ukoliko ste naravno uložili adekvatan rad, trud, treninge, dostigli jedan visok nivo, prvo za početak sam taj osjećaj da ste tamo, to je osjećaj pripadnosti da vi zaista ste dostigli taj nivo da ste u tom specijalnom društvu. Takmičenja kao takmičenje naravno organizovana su besprekorno, sjajne su karte, tereni, tačnosti, sve te ciljne arene, startno-ciljne arene, GPS praćenje online, onda im najave organizatora, vi sad protrčavate kroz te arene, oni vas prezentuju i tako dalje, tako da to je stvarno nešto, neka totalno druga dimenzija, iako se mi trudimo, da kažem, u Srbiji da na što višem nivou organizujemo takmičenja, tek kad odete na nešto tako, vi, da kažem, to je neki vrhunac jednog sportiste koji može da ostvari u orijentiringu. Da, baš zato te i pitam, zato što pretpostavljam da kod nas nije na nekom zavidnom nivou organizacija generalno i onda kada odeš, mislim generalno onako u svim sportovima kaskamo za svetom, ali pretpostavljam da u orijentiringu još više. Kako je onda izgledalo kad odeš tamo negde i vidiš u nekim zemljama gde je onako baš na nekom višem nivou taj sport? Pa generalno naš kvalitet orijentiring mapa je iz godine u godinu sve viši i sve bolji. Dakle, pogotovo te gradske mape, mi smo usavršili to crtanje. Što se tiče šumskih karata i tu je sve viši nivo, tako da u tom segmentu kvaliteta mapa i koncipiranja staza mi možemo da kažemo da smo i na svetskom nivou, ali te arene, taj broj ljudi u organizaciji, takmičara i tako dalje, nismo dostigli i treba će još određeni broj godina i da bi se, da kažem, finansijski, da bi ojačali naše organizacije i da bi se omasovio sport u Srbiji i privukli inostrani takmičari, da bi to moglo da bude, da kažem, i održivo, pre svega finansijski, da bi se, da kažem, mogle organizovati te startno-ciljne arene, da bi to, ne znam, bilo i LED ekrani za uživo praćenje takmičara na terenu i slično. Pomenuo si malo pre neke skandinavske zemlje. Gde je zapravo najpopularniji orijentiring? Pa da, sve te skandinavske zemlje, Norveška, Švedska, Finska, kod njih je orijentiring dosta, recimo, ispred tih nekih ekipnih popularnih sportova, da ne ređam koji su, oni stvarno imaju po takmičenju po 2, 3, 4 do 10.000 ljudi na nekim jako popularnim međunarodnim takmičenjima, tako da je to kod njih praktično maltene sport broj 1. Pored Skandinavije, sport je razvijen i u Francuskoj, Švajcarskoj, Portugalu i Španiji, ali i u drugim zemljama i one imaju, da kažem, onako tradiciju, istoriju i rezultata, pa samim tim je i veća rasprostranjenost i klubova i takmičara i tako dalje, jer da bi jedan, da kažem, sport bio i masovniji i popularniji i tako dalje, on mora da ima i klubove i trenere u tim klubovima koji će voditi računa o svim tim takmičarima i tako dalje. Tako da nama još malo godina treba da, što bi se reklo, proteče da bismo dostigli taj nivo organizacije, samim tim i tu masovnost.
Sad, ti si na početku pomenuo da kod tebe u Smederevskoj Palanci, odakle si, postoji ta tradicija orijentiringa, ali da li znaš uopšte kako je stigao u Srbiju orijentiring? Pa ja ne mogu da tvrdim, ali generalno orijentiring je nastao na svetskom nivou kao proistekao iz vojnog sporta, odnosno iz vojske. Koristile su se prvo te topografske karte i tako dalje. Kasnije su neki planinarski klubovi i orijentacioni svetski u začetku preuzimali te topografske mape i slično iz, da kažem, vojske, onda adaptirali, razvijala se i simbologija, pravile su se mape isključivo za orijentiring. Samim tim je to počelo da se širi na svetskom nivou po državama, a i, da kažem, kroz turizam se to širilo i na zemlje dalje, pa recimo u Srbiju su to, da kažem, na neki način uz neke naše domaće ljude to doveli Skandinavci i onda se to dalje širilo što kroz planinarske organizacije, orijentiring organizacije i dalje. Da li je tebi interesantnije kada odeš na neki teren koji ti je potpuno nepoznat, na primjer negde u inostranstvo, ili kada je neka trka kod nas na, recimo, pomenuo si Frušku goru, negde gde si već više puta bio, gde ti je donekle poznat teren, naravno, rekao si mi da je svaka trka je drugačija, ali da li ti prosto, šta ti daje više uzbuđenja kada je apsolutno nepoznat teren ili kada je neka nova trka na terenu koji ti je poznat? Pa svakako je veći izazov kada je teren nepoznat. Nije lako orijentisati se na nepoznatom terenu, odnosno jako je lako kad vi već možete da vidite mapu postojećeg terena pa da vizualizujete u glavi kako se to izgleda. Tako da ja inače volim i jako sam puno radio tokom godina na razvoju svoje tehnike čitanja karata i tako dalje. Pa mi svaki taj izazov, da kažem, ne uliva mi strah, nego upravo to uzbuđenje. Kad je neki teren nov, specifičan i tako dalje. I onako, to je baš smisao te reči izazov, kako ćete vi na terenu da se prilagodite i adaptirate za vrlo kratko vreme, jer kada se niste takmičili na takvom terenu pa izađete prvi put, znači vi bukvalno onog momenta kad krene da vam taksira vreme, što bi se reklo, znači vi da biste optimizovali, da biste minimizirali vreme provedeno na trci, morate da donosite veliki broj odluka, da se adaptirate što je pre moguće i meni je to onako svakako veliko uzbuđenje, više nego recimo teren gde sam bio i kao takmičar i kao organizator i gde sam održavao treninge, gde se praktično trka svodi kako ću što brže istrčati teren koji mi je poznat. Koliko je orijentiring mentalni sport u odnosu na fizički? Pa ja bih rekao da je na početnom nivou mnogo više mentalni, zato što kao i svaka druga veština potreban je određeni broj ponavljanja da bi se ona usavršila, tako da nije kretanje, odnosno trčanje od presudnog značaja, dok kada to sve ide na neki viši nivo, do tih svetskih takmičenja i tako dalje, onda je podjednako, da ne kažem da je fizička spremnost bitnija, jer ne mogu da kažem da je bitnija 100%, jer uvek postoji onaj segment ako vi napravite i jednu grešku, ona vas može puno koštati nego da ste sporiji od nekoga i po možda ceo minut po kilometru da ste sporiji. A kako bi objasnio nekom ko prvi put čuje za orijentiring, šta je to orijentiring? Pa objasnio bi mu tako da je to jedno kretanje u prirodi uz pomoć kompasa i mape i da je to takmičarski sport ukoliko želimo da se takmičimo, ali i da možemo onako rekreativno da se bavimo time i da kombinujemo ili kretanje, odnosno trčanje sa, da kažem, rešavanjem neke enigmatike u smislu čitanja mape, adaptiranja na teren i uživanja u prirodi.
Znači ne mora nužno da bude trčanje, pošto obično ljudi pitaju kao za polumaraton, ali možeš da trčiš sve vrijeme? Zapravo niko te ne tera da trčiš sve vrijeme, je li tako? Tako je i dešava se naravno u tim, da kažem, rekreativnim kategorijama, da je neko ko je dosta sporiji, a tačno pređe celu stazu, na kraju njegovo vreme bude bolje nego od nekog ko je brzao, trčao, ali u nekom pogrešnom pravcu pa se ispravljao nakon grešaka. Možemo da kažemo onda da orijentiring ima dosta dodirnih tačaka sa trailom. Jeste, pogotovo znači taj segment trka koji su van grada, znači te takozvane koje mi zovemo šumske trke, faktički vi kada je razvijena mreža staza recimo na Avali, Miljakočkoj šumi što ovde nama da kažem blisko, tamo je razvijena mreža staze i faktički 80% trke se svodi na trčanje stazama. Samim tim, znači svako trail trčanje je, da kažem, trčanje off-road, bez asfaltnog puta, po šumskim stazama. Tako je i ovo, s tim što je naravno razlika, vi nemate kao na trailu markirane staze trakicama, već sami donosite odluku uz pomoć mape i kompasa kuda ćete ići od tačke do tačke kroz taj određeni broj zadatih tačaka koji može da bude recimo od 10 do 30. Šta je onda cilj orijentiring trke? Stići od starta do cilja, ali? Cilj je da, stići od starta do cilja, ali zadatim redosledom kako je nacrtano na mapi i naravno uz što manje grešaka. Da li postoje još neka pravila koja važe za učesnike koje bi trebalo da znaju svi? Pa pravila su ta, znači da treba da se poštuje simbologija, znači postoje određeni simboli na mapi kroz koje se ne sme ići, recimo ta maslinasta zelena boja označava privatan posed, neke ljubičasti, neki simboli označavaju ili neku opasnu zonu ili takođe neku zabranjenu zonu, tako da je to nešto što se, da kažem, kroz nekoliko treninga već se nauči. To je jedan segment priče i drugi segment priče je taj da vi na terenu imate mnogo više postavljenih tačaka, znači, pošto je to jedno takmičenje za veći broj ljudi, veći broj kategorija, vi možete na terenu imati postavljenih i 40-50 tačaka, ali za kategoriju koje se takmičite, na primjer, zadato je 15 ili 20. Dakle, nije na terenu svaka na kojoj nađete tačka vaša i ne čekirate svaku, nego prema zadatom redosledu i prema kodnim oznakama tih tačaka, to su one koje vi čekirate. A koje kategorije trka su najčešće, koje uglavnom postoje? Kategorije imamo mušku i žensku kategoriju i starosnu, znači 12, 14, 16, 20, zatim 3 neke seniorske i posle od 35 do 70 godina na po 10, a discipline imamo individualne i ekipne. Imamo što tiče individualnih sprint distancu, to su staze otprilike u nekim gradskim sredinama ili parkovskim, gde su pobednička vremena oko 15 minuta. Imamo srednju distancu, te srednje distance su uglavnom u nekim šumskim ambijentima i pobednička vremena se koncipiraju tako da staze se koncipiraju tako da ispune pobednička vremena od oko 35 minuta i imamo dugu distancu gde su pobednička vremena od 90 do 100 minuta i pored tih individualnih disciplina imamo dve ekipne. Jedna ekipna su štafete u šumskom ambijentu gde postoje 3 člana istog pola i oni startuju jednih posle drugih, znači ne idu ekipno kao ekipa od 3, nego se kao i na atletici ta vremena nadopunjuju. I imamo sprint štafete gde tim čine 2 muška i 2 ženska člana ekipe, gde takođe oni jedni posle drugih trče i njihov plasman je zbir sva 4 vremena. Sad, pošto si pomenuo muške i ženske kategorije, ja moram da te pitam, pošto se baviš orijentiringom preko 20 godina, iz tvog iskustva, ko se bolje orijentiše, muškarci ili žene? Pa ne bih odgovarao na to pitanje, tako da kažem egzaktno. Uglavnom, ukoliko se ta veština, da kažemo, ukoliko se njom ovlada,
podjednako se dobro snalaze i dame i muškarci. Diplomatski odgovor, nema šta. Pa ne, nego pitam te iz razloga ovako prosto nekako žene su malo više onako prema detaljima orijentisane i to, pa reku možda da li postoje nešto što onako nekome da malo bolje ide. Pa nema pravila, ja samo mogu da kažem istorijski gledano, da kažem da je možda u proteklom periodu od 2006. godine na ovamo, da je možda za nijansu bilo više medalja kod muškaraca nego kod žena, ali to, da kažem, nije znak da li se dame bolje snalaze, odnosno muškarci. A da li pretpoznaš kod nekog, pošto si ti i trener orijentiringa, da li prepoznaš kod nekog talent, nevezano za pol, talent prosto da se čim mu nešto pokažeš da to on odmah prosto da ima neki talent za orijentaciju? Pa jeste, to se vidi. Iskreno imao sam baš u skorije vreme iskustva. Srećom mnogo više je ta, da kažem, pozitivna da su odmah ljudi ukapirali kako stvari funkcioniše. Naravno, da kažem, ne pravim razliku, pristup je uvek isti i prema nekome kome u početku slabije ide, jer posle određenog broja ponavljanja svako može da ukapira i da se utrenira da to bude sve u redu, ali naravno postoje ljudi koji odmah na prvu su i, da kažem, i fokusirani i odmah pažljivo isprate šta im se kaže, kako da se severi mapa, šta koji simbol znači i da prepoznaju kako se zove stvari, reljef i slično na terenu, dok nekome je potrebno malo više vremena, ali sve je to, da kažem, ostvarivo. Kod orijentiringa malo pre si pomenuo da su, kada sam te pitala za distance, ti si mi odgovorio otprilike pobednička vremena. To znači da se orijentiring trke više koncipiraju na vremensko trajanje nego na kilometražu. Tako je, to je, da kažem, to je u sklopu nekih pravila. Naravno, u skladu sa tipom terena, te dužine staza mogu da variraju. Znači, 35 minuta na nekom brdovitom, tehnički zahtevnijem terenu može da znači, recimo, i 3-4 km samo, dok, na primjer, na nekim bržim terenima, ravnijim, recimo kao neka Deliblatska peščara ili Južna Mađarska i tako dalje, tih 35 minuta može da bude i 6 km. Znači, to varira u skladu sa usponom, tehničkom težinom staze i naravno mi prilagođavamo kao organizatori takmičenja, otprilike procenimo i koji broj ljudi, odnosno koliko su spremni ti takmičari koji treba da učestvuju na trci, pa se i taj element uzme u obzir, znači pripremljenost takmičara. A šta ti lično misliš da je teže, orijentacija ili trčanje? Jako teško pitanje, jer mislim, trčanje zahteva vreme. Orijentacija zahteva i ona, ali mislim manje vreme u smislu vi možete da ovladate tom veštinom recimo i posle godinu, dve, dok za trčanje i za neki proces sa spuštanja recimo sa 6 minuta po kilometru za određenu distancu na 3 minuta po kilometru mislim da je potrebno mnogo više vremena, ali generalno orijentiring se vežba praktično tokom celog staža i da kažem takmičarskog, tako da što sam i rekao i u pripremi emisije, nema savršene trke jer nije to samo zadata distanca koja treba da se pređe za što kraće vreme, pa i tu da kažem i u samom trčanju mogu da se unaprede sekunde, stotinke. U orijentiringu vi nemate, da kažem, savršenu trku i negde i 10 sekundi na nekom stajanju vi možete da kažete posle trke, tu sam stao nepotrebno 10 sekundi, moglo je to još savršenije, ali generalno je to. Kada dolaze ljudi koji su apsolutni početnici, šta ti je lakše da ih obučiš da se orijentišu ili da počnu da trče, da steknu neku kondiciju? Pa uvek krećemo naravno prvo od uvodnih treninga čitanja mape i naglasak je više na tome. Tek posle nekog vremena
kada kažem procenim da neko može za početak da ide sam bez mene kao trenera da se kreće po terenu, onda da kažem prvi taj korak je oslobađanje da kažem od trenera, odnosno kretanje po terenu individualno, a zatim posle toga ko je naravno ko želi, radimo i na tom kondicionom delu pripreme. Šta je potrebno od opreme za orijentiring? Od opreme za orijentiring za generalno treniranje je potreban kompas. Kada se krene dalje na takmičenja, potreban nam je i čip za čekiranje kontrolnih tačaka, što naravno nije obavezno ni kompas ni čip odmah da se kupi. Znači to uglavnom ili klubovi ili organizatori već imaju. Od generalno opreme, sportska oprema, patike, trenerka i tako dalje, ništa specijalno, dok naravno treba se prilagoditi vremenskim uslovima i naravno tipu podloge, s obzirom kad je lošije vreme kišno, tu su nam potrebne umjesto ravnih patika, neke patike sa gumenim ili metalnim spajkovima. Znači u suštini neko ko se već bavi trčanjem i ima opremu za trčanje, on samo treba još da nabavi kompas. Tako je, kompas i da bude dobre volje. Dobru volju, da. Da li postoji nešto specifično kada je, na primjer, teren manje prohodan? Pa recimo postoji kada ima više podrasta ili onog niskog rastinja, takmičari uprkos vremenu kada je recimo i toplo vreme, gore su u kratkim rukavima, dole nose ili helanke ili kamašne ili postoje specijalne štucne sa ojačanjem za trčanje. To možemo da kažemo da je neki dodatak opremi, ali generalno početnici više idu stazama i više su kontrolne tačke uz staze, znači pričamo o varijacijama 10-15 metara, dok kako se napreduje tehnički, tako su tačke kada pričamo o šumskim trkama, dublje u šumi i zato je preporučljivo, pored te neke sportske opreme, da se nabavi ta neka specifičnija, u smislu jer to takmičarima koji žele da unaprede svoje vreme, da budu što brži na stazi, to im samo olakšava da im se sve to ne zakačinje na opremu. I da ne gube vreme na to. Tako je. Ako mislim da ih granje ogrebe ili tako, to prosto, kao što si rekao, i par sekundi znači kada na kraju imamo završeno vrijeme. A koliko je karta za orijentiring specifično u odnosu na običnu kartu? Pa mi imamo, da kažem, dva tipa mapa. Imamo mape, pričam iz perspektive sada trenera u planinarskom društvu Avala. Postoje te topografske mape koje se koriste za planinarsku orijentaciju, koja je onako, da kažem, oskudnija u detaljima, dok za orijentiring mape su vrlo detaljne. Mi sada ovde imamo recimo jednu mapu sa terena u južnoj Mađarskoj, gde je teren specifičan, znači postoji sađena šuma u vidu borove šume, dok su, na primjer, ove zelene tačkice, odnosno zelene površine, su specifični žbunovi koji rastu na takvim terenima gde je podloga uglavnom peščana i te mape su izuzetno precizne, znači koriste se odgovarajuće tehnike crtanja mapa, znači preuzimaju se podaci snimanja laserom LIDAR, odakle mogu da se izvuku i podaci o reljefu, da bi se reljef predstavio izohipsama, a takođe uzimaju se i podaci o vegetaciji, da bi se predstavile te razlike, znači da li je negde šuma, da kažem, jednoobrazna ili, na primjer, gde su ove otvorene površine, kao na primjer na ovom terenu, gde ima puno žbunova koji treba na odgovarajući način da se predstave u odgovarajućem standardu koji je u svetu svuda isti, da kažem, ako je u Srbiji ovo bela boja koja predstavlja četinarsku šumu, odnosno šumu visoke prolaznosti i prohodnosti, znači takva bela boja je recimo i u Francuskoj. Dakle, standard je međunarodno priznat i recimo imamo ovde na mapi ove zelene tačkice, to su žbunovi i one su prilagođene tako da
taj standard je prilagođen da takmičari mogu bez obzira u kojoj zemlji se takmiče da se na jedinstven način snađu i orijentišu. Sad, ti si malo prepomenuo, znači cilj je da se pređu tačke koje ne moraju nužno da budu po redu, je li tako? Kao što sam isto videla na mapi. Tačke su zadate za svaku kategoriju po redu, ali na terenu ima tačaka koje nisu, da kažem, za tu kategoriju. Šta to znači? Organizuje se takmičenje, postavljeno je recimo 40-50 kontrolnih tačaka i svaka kategorija ima recimo 15-20 svojih zadatih. Znači, na terenu je potrebno da proverimo ta kontrolna tačka koja je obeležena naranđasto-belom prizmom na stubiću metar visine i ima svoju elektronsku stanicu. Na elektronskoj stanici je napisana kodna oznaka. Znači mi imamo na mapi kodne oznake svake naše zadate kontrolne tačke. Znači prva tačka, na primjer, na ovoj mapi ima kodnu oznaku 57. Koliko smo mi došli na lokaciju gde je postavljena kontrolna tačka i ima sadrži broj kodne oznake 57, mi je čekiramo svojim čipom, tako je, to je naša. Ukoliko smo došli do nekog drugog broja, recimo 61, mi tu tačku ne overavamo, već nastavljamo dalje dok ne pronađemo svoju. Ukoliko se desi da overimo tuđu kontrolnu tačku, ukoliko ne nastavimo dalje mi zadatim našim redosledom, bit ćemo diskvalifikovani. Znači, ukoliko smo preskočili našu, a čekirali neku tuđu, možemo biti diskvalifikovani, ali ako smo u međuvremenu od naše, znači od starta, na primjer, do naše prve tačke, čekirali tuđu, pa našli svoju i nastavili dalje do cilja, to neće biti problem. Znači, što bi se reklo, nije problem imati višak, problem je ukoliko imamo manjak i ukoliko nismo išli zadatim redosledom. Da, na redosled sam i mislila jer vidim evo ovdje je dvojka, najbliža je 10, ali znači ne treba zato što je ona najbliža da bude sledeća, već pratimo koji je redosled. Znači mi idemo bukvalno kako je zadato redosledom, idemo od starta koji je obeležen trouglom do prve tačke, prva je do druge i tako treća, četvrta, peta, bez obzira što se dešava da recimo kao u ovom slučaju druga i 10 su blizu, nije dozvoljeno čekirati tu, da kažem, najbližu neku, nego zapravo zaista tim redosledom, što će taj elektronski čip sa kojim svaki od takmičara trči, da kažem, biti i dokaz na cilju kada završimo trku, jer postoji softver koji obradi te podatke i proveri da li se išlo za tim redosledom, dok nekada davno, dok nije postoje taj elektronski sistem obrade vremena i čekiranja tačaka, to se radilo manuelno sa nekim stvarima koje se zovu perforatori i na svakom kontrolnoj tački je bio perforator sa nekom kombinacijom onih bockica, odnosno iglica, i perforacija se vršila direktno na mapu ili na takmičarski karton i tada se dešavalo da kažem, ljudi koji su nepošteni, ne poštuju fair play i tako dalje, da kada se desi da su relativno blizu kontrolne tačke, kao u ovom slučaju druga i 10, overi drugu, ode na 10, čekira na 10. mesto, ne na 3. i onda od te 10. ide dalje na 3., 4. i kad dođe do 9. ne ide na 10. nego ide na 11. i tako do cilja. Međutim, toga više nema, tehnologija je napredovala, šta više sada na tim svetskim takmičenjima, ali sve više i na nekim međunarodnim koji nisu tog ranga reprezentativnog, imamo da situaciju da takmičari nose GPS-ove, znači predajnike koji u uživo vremenu mogu da se prate ili online ili u ciljnoj areni na velikom video bimu i mi imamo, da kažem, taj live prenos kao što se na televiziji prenose drugi sportovi, tako i kod nas na tim svetskim takmičenjima
imamo uporedo komentatora koji komentariše šta se dešava na terenu, imamo i kamere koje su postavljene na određene kontrolne tačke, pa i situaciju da kamerman prati takmičara uživo prenosu tokom trke i da sinhronizovano postoji mapa i tačkica na mapi svakog od takmičara gde se ko kreće i kuda ide. Znači, mi kada dođemo na trku, dobijemo tu kartu koja je u suštini neka vrsta zadatka za tu trku. Jer čak kao što smo pomenuli pre nego što smo krenuli sa snimanjem, čak i kako si na nekom mestu koje ti je poznato, gde si 100 puta bio, ti nikad ne znaš zapravo kakav zadatak, odnosno redosled i koje tačke će biti u toj trci. Baš tako. Mi znači na takmičenje dolazimo u svojoj opremi, imamo ili pozajmimo čip i kompas, ali nemamo mapu sa zadatim zadatkom, odnosno zadatim kontrolnim tačkama. Mapu sa zadatkom uzimamo tek kad dođe naš startni minut. Šta to znači? Na orijentiring takmičenjima se ne startuje masovno, kao masovni start, iako može kad su štafetne trke, samo prve izmene startuju isto vreme, ali da se vratim na regularna individualna takmičenja, znači startni intervali su po minutima, u zavisnosti od broja prijavljenih takmičara i tako dalje, start može da traje i od 15-20 minuta do sat i po vremena, nekad i 2 sata. Svaki takmičar prolazi 3 startna boksa po proceduri, znači da ga prozove organizator, da očisti čip od prethodne trke, da uzme neke dodatne opise kontrolnih tačaka, zatim posle trećeg startnog boksa čekira startnu stanicu, gde vreme kreće da mu teče i tek onda se uzima mapa svoje kategorije sa zadatim zadatkom i ide se na stazu. Znači, bukvalno nemaš ni minut da pogledaš zadatak pre nego što vreme krene da teče. Tako je, znači vreme kreće da teče, moraš da doneseš prvu odluku odmah. Sad, rekli smo, znači ta mapa koju dobijamo na startu, ona je neka vrsta zadatka, ali ona nije baš nešto korisna bez kompasa. Tako je, ona pogotovo na tim šumskim terenima mora da se koristi sa kompasom iz prostog razloga što nam je lakše da se orijentišemo kada imamo i kompas i mapu. U redu, na nekim gradskim terenima koji nisu toliko komplikovani, pogotovo kad su iskusni takmičari u pitanju, ali i početnici, može se ići bez kompasa. Kome to leži, ko može da okreće mapu onako u skladu sa kretanjem kako treba. Sa mahovinom. Ali kako se zove, kad su šumski tereni u pitanju, pogotovo ako ima nekih detalja, ukoliko ima nekih depresija, vrtača, rupa i tako dalje, deorijentacija je sa kompasom jako bitna. Znači, tada apsolutno nije moguće ići bez kompasa, odnosno možete vi krenuti, ali da li ćete završiti trku, to je pitanje. Pomenuo si malo pre za GPS. Kako je to bilo ranije kada ti si počeo, kao što smo već rekli, davno, 2006. Tada nije bilo ni ovih pametnih telefona, ničega, kamoli GPS satova. Koliko zapravo ta tehnologija je promenila sport? Eto, ti si se takmičio i tada bez toga i sada prosto si dalje u tome. Koliko je to promenilo u smislu da li je to i dalje ima taj smisao kao i pre tehnologije? Pa da, u smislu sam trenažni proces je olakšan. Znači, takođe je olakšana i analiza trke, jer vi nekada kada niste imali te satove, niste mogli da mapirate eksterno kuda ste prošli na trci. Samim tim niste mogli svaki segment neke greške u toku trke da analizirate, već su to bile neke pretpostavke. Recimo, umesto da, idem desno u tom pravcu azimuta, otišao sam levo, ali sad je pitanje kad je neki, recimo, ravan teren, gde se tačno otišlo i tako dalje, da ne dužim. Tako da u tom segmentu, pogotovo pripreme u trenažnom procesu i analize nakon takmičenja, tu je puno se napredovalo. Sa druge strane, tehnologija je doprinela tome da i mape budu preciznije. Znači, ja sam pomenuo u toku razgovora da se sada
koriste lidar podaci sa, znači laserski snimak terena gde može jako precizno i sa manje provedenog vremena na terenu u crtanju karte, znači unapredio se, odnosno skratio se broj dana provedenog na terenu što se tiče kartografa, i preciznije su mape, jer nekada su se mape koristile, crtale tako za orijentiring na taj način da se uzme topografska karta, da to bude neka osnova, pa vi tu imate samo neke makro detalje kao recimo neke najjače, najkrupnije staze ili neke depresije koje su onako ne toliko izdetaljisane. Jako je bilo teško, na primjer, na tim podlogama nije bilo kamenja, kad je neki teren kao recimo što je Kopaonik, da ima puno nekog kamenja veće, manje veličine i tako dalje. To je sve zahtevalo mnogo više vremena provedenog na terenu da bi se to koliko toliko nacrtalo na način da bude precizno i prilagođeno čitanju takmičara. Sada je sve to dosta napredovalo, tako da kažem, tehnologija je uticala na to da se i kvalitet takmičenja u Srbiji promeni, ali što se same tiče samog procesa i samog bavljenja sportom, tu nema neke promene. Znači, vi ste morali tada da imate veštinu čitanja mape, znači da znate da idete azimutom kroz šumu, kad se ide kroz šumu, da, kako se zove, sve to probate da vizualizujete i slično. Znači, taj pripremni proces je bio i dalje praktično isti, ali sada su, da kažem, takmičari spremniji u smislu da imaju bolje uslove da se pripremaju za takmičenja. Recimo, ja sam prošao kroz to neko vreme gde su bile i loše karte, gde je bilo malo terena, gde je bilo malo karata, gde, kako se zove, bilo onako jako teško se za neka takmičenja pripremiti, dok mislim da smo, da kažem, u ovih 20 godina evoluirali i da sada, da kažem, ove generacije i novi ljudi koji se pojavljaju u sportu imaju bolje uslove u tom smislu da imaju raznovrstnije terene, veći broj terena i kvalitetnije mape, a samim tim su i takmičenja kvalitetnija, jer se dešavalo kada su tako, da kažem, lošije mape, da vi izgubite vreme u pokušavanju da percipirate šta je taj kartograf nekada hteo da kaže, da li je to nacrto lepo ili nije i slično. Već si malo pre rekao da neko ko je čak i sporiji od nekoga, ali se bolje orijentiše, može u totalu da bude brži. Ali kako se to trenira glava, a kako telo? Da li takmičari u orijentiringu imaju treninge trčanja kao i, da kažem, obični trkači, ovi tradicionalni? Pa evo ovako, ima tu više segmenata. Naravno, imate segment kondicione pripreme, gde je proces, mogu da kažem, apsolutno isti kao za trkače. Znači, to je neka kombinacija priprema recimo za 10 km ili za neku trail trku od 15-20 km, da kažem da je pandan tome, s tim što naravno ima takmičar koji se sad već i došli smo i do tog momenta da se specijalizuju za ove brze i gradske trke, pa su naglašeni su treninzi za brzinu, ne toliko za izdržljivost i da kažem kao što su te duge distance, nego brzina, veći broj, odnosno najveći broj treninga u gradskim sredinama, brzo donošenje odluka, čitanje mape do detalja, pogotovo recimo za neke terene kao što su po Italiji, po Španiji, ta neka sad i sela i neke gradske sredine gde imate puno detalja, stepenica, zidova i tako dalje. Znači vi da biste došli na taj nivo, pričamo sad o prvih 10 na svetu, vi morate non stop da ste u tome, pritom da ste spremni da trčite recimo 5 km i 14-15 minuta. Tako da postoji taj kondicioni segment pripreme, postoji taj pripreme u veštine čitanja mape i orijentisanja i imate sad još recimo dva segmenta vrlo bitna, to su psihološka priprema.
znači da ne može ništa da vas poljulja u toku trke, jer vi u toku trke se preplićete i sa drugim takmičarima iz vaše kategorije, pa se preplićete i sa takmičarima iz drugih kategorija. Pričao sam o tome da su na terenu postavljene i kontrolne tačke koje nisu vaše, znači treba da imate, da razvijete, da kažem, i tu sigurnost, da recimo kada vidite neku kontrolnu tačku u šumi, ne odete recimo sa vaše putanje nekih 50-70 metara gore da proverite da li je to vaša tačka ili je to nečija druga, nego da zapravo idete stvarno tamo gde treba da idete. I naravno, pored psihološke pripreme koja ima svoju posebnu priču, imate i tehničko-taktičku pripremu, to je da probate da doznate sve moguće detalje o terenu ukoliko do sada nije mapiran. Znači imate neke, sad već naravno orijentiring ima neku tradiciju i sa tih nekih svetskih takmičenja možete naći, organizator je praktično i obavezi da objavi neke karte iz 70. 80. 90. godine i vi treba da, a pogotovo ako nema, ako nikada na toj lokaciji nije održano takmičenje, trebate da pogledate te neke topografske karte, da vidite tu neku, da probate morfologiju, reljef terena, kako to izgleda, jer se u toj tehničkoj, taktičkoj pripremi vi već vizualizujete kako to se može da izgleda, naravno kroz informacije iz tih poziva, biltena za takmičenje, pošto se neretko ne zna gde je tačno do nekoliko dana pre trku, ne zna se gde je start, gde je cilj, gde je zona, da kažem, za zagrevanje, pa onda kad se dobiju te informacije, onda vi otprilike pravite pretpostavku gde može da bude start, gde je cilj i koji teren će se koristiti i kako će ići trasa trke. Više puta si pomenuo da postoje te šumske trke i gradske, pa da malo bliže objasnimo razliku i šta po tvom mišljenju lakše za početak? Pa evo poći ću ponovo prvo od toga da su lakše te naravno gradske trke iz prostog razloga kraće traju, gradske sredine već ljudima su to čitanje sa Google mapa i slično, to je onako približnije i ne zahteva taj nivo pripremljenosti u smislu striktnog korišćenja kompasa u skladu sa reljefom na terenu i tako dalje. Znači, vi kad imate te, ne znam, recimo grad, reka, neke kanale, recimo po Veneciji ili nešto slično, vi imate neke orijentire vrlo egzaktne, dok kako se zove kad su u pitanju ti šumski tereni, to je onako izazovnije, pogotovo za ljude iz gradova koji možda nikad nisu ni otišli u šumu, pa onda iako su bili u nekoj šumskoj sredini koja recimo Miljakovačka šuma, to ljudi šetaju onako stazama, ali odete u neku divljinu, recimo na primer tamo kod Resavice ili na putu od Paraćina prema Zaječaru postoji neki teren sa Manjac, vi sad odete stvarno u neki prostor gde retko zalaze ljudi, tu nije razvijena mreža puteva, znači gde vi stvarno prvo morate da ste prošli tu neku obuku, te neke treninge, kako se zove, od lakših ka težim, da biste ovladali tom situacijom i čitanjem karte, da biste bili uopšte sposobni da se na takvom terenu takmičite. Tako da, apsolutno su lakše te gradske sredine, a razlika u tome, pored nivoa i specifičnosti terena, razlika je, kao što sam rekao, i u pobedničkim vremenima, gde je gradska sredina više naglašena, da kažem, na tu, po znacima navoda, neku eksplozivnost, da treba za kratko vreme veći broj kontrolnih tačaka da nađete, znači recimo vi za 15-20 minuta zadatak može da vam bude da nađete po 20-30 tačaka, dok na kratkoj distanci, dok vi već za srednju i dugu distancu, iako je broj kontrolnih tačaka isti kao za gradsku sredinu, staza je duža. Koje su to greške koje početnici najčešće prave? Pa greška apsolutno je da se ojuži karta, znači okrene se na pogrešnu stranu, to je onako 1/1 što se dešava. Samim tim tu se dešavaju i neke paralelne greške, koliko se ne odredi, pošto vi kada određujete pravac kretanja morate budete jako precizni i strpljivi, jer ne toliko mnogo vremena, ali par sekundi treba kompasu da okrene
u kom pravcu treba da se kreće. Znači, dešava se da su ljudi nestrpljivi pa se okreću brzo pa krenu na pogrešnu stranu. Znači, tu nema brzanja, znači treba da budete, da kažem, strpljivi, tako da te neke paralelne greške i uživanje karata su, kako se zove, nešto najčešće i takođe ljudi budu lenji i neće da provere kodnu oznaku i onda čekiraju pogrešnu kontrolnu tačku, a one u tim gradskim sredinama mogu biti jako blizu. To znači da neki minimum po tim međunarodnim standardima je 20-25 metara u gradskim sredinama od tačke do tačke, a to je onako jako vidljivo. Znači vi kada dolazite sa jednog dela terena na drugi vi možete da vidite kao recimo skoro smo imali takmičenja u Ušću gde su takmičari videli u reonu od 70-80 metara 3 kontrolne tačke. I ukoliko ne gledaju, ukoliko nisu precizni, mogu da dođu prvo do jedne, pa do druge, a da je njihova zapravo ona treća. Tako da kažem, taj fokus je jako bitan i da budu smireni i da rade ono što ih neko ko ih obučava da kaže, jer u startu kad sve to da kaže nauče kako treba, sve to posle ide mnogo lakše. Kako onda da izbegnemo te najčešće greške, odnosno kako pravilno da postavimo kartu i kompas? Pa evo ovako, uzet ćemo primer, recimo da želimo da idemo od naše zadate 5. tačke do 6. Za početak da bi se kompas ispravno koristio, mapa mora da stoji, znači ovako, presavimo onaj deo koji nam ne treba, ovaj deo nam ovde treba recimo, i da bi se kompas ispravno koristio mora da bude na ravno. Znači stavimo ga ovako na dlan i onda imamo dve stvari jako bitne. Imamo sever na mapi koji se obeležava ovim simbolom N kao north, imamo ove paralelne linije, odnosno severnjače, i imamo sever na kompasu koji se označava crvenom strelicom. Da bi se odredio pravac kretanja, mi spajamo tačku gde se nalazimo, recimo u ovom primjeru je to 5. kontrolna tačka i mi želimo, na primjer, da idemo na našu 6. kontrolnu tačku, odnosno to nam je neki cilj. Spajamo ivicu kompasa od 5. do 6. i polako se okrećemo zajedno sa kompasom, znači okrećemo zajedno kompas i mapu, dok ne budu ove dve linije severa paralelne. I kada su te linije paralelne, znači pravac kretanja je ovamo desno ka nama. Znači, u tom početnom delu, kada se sa tačke polazi na sledeću, vrlo je bitno da se bude pažljiv i precizan, jer i ta neka na izgled manji ugao pogrešan, znači greška i od 20-30 stepeni može da nas odvede u totalno nekom, što bi se reklo, na veću razdaljinu u nekom drugom pravcu i da nas odvede u grešku, a da ne pričamo o tome ukoliko je neko umesto ove linije severa na kompasu i severa na mapi upario na pogrešnu stranu. Znači, da nije upario sever na kompasu sa severom na mapi, nego je, što bi se reklo, ojužio, da je okrenuo ovako, da je sever na kompasu na jednu stranu, a sever na mapi na totalno drugu stranu. Znači, to je ta glavna greška početnička. Jeste, znači to je, da kažem, da se ojuži karta, to je 1/1 ako ste nepažljivi, i ukoliko se desi da su recimo neki detalji slični, evo na primjer imamo ovde neka 2 žbuna i mi smo sada dolazili sa ove strane do njih i recimo došli smo ovde, ovaj ambijent je sličan kao ovde i sad mi tražimo kontrolnu tačku tu umesto ovde. To su takozvane paralelne greške. Znači to su dve neke najčešće. I naravno ta nepažnja da nismo u ovim opisima dodatnih kontrolnih tačaka obratili pažnju na kodnu oznaku, nego eto, došli smo to nam je slično, čekiram ja tu tačku, a u stvari sam čekirao 61 umesto 57.
Znači, tu grešku možemo da predupredimo tako što ćemo da budemo strpljivi i da se pobrinemo da smo uparili sever sa severom. Tako je, to je Samo, suština. znači, ako smo početnici, treba malo i usporiti Tako je. za prvi put dok ne budemo sigurni da je to... Tako je, pa eto, ja mogu to i inače prenesem na ljude koji treniraju kod mene. Či mi imamo neki kao semafor u toku trke, gde imamo crveno svetlo je ono kad smo na kontrolnoj tački gde treba budemo spori. Žuto je priprema, polako se pripremamo za nastavak trke i zeleno je onaj segment gde smo 100% sigurni da je sve u redu, da pratimo dobro kartu i da nam je brzina kretanja ili trčanja na najvišem nivou. I onda taj semafor ide i u obrnutom pravcu. Kako se približavamo kontrolnoj tački, iz zelenog ulazimo u žuto, znači usporavamo, i u reonu kontrolne tačke gde su neki mikro detalji totalno usporavamo dok ne nađemo kontrolnu tačku i taj proces se ponavlja od početka do kraja trke. Rekao si da te kontrolne tačke čekiramo čipom. Kako izgleda taj čip? Za razliku od ovih nekih trail i planinskih trka i maratona i slično, gde se čipovi nalaze na startnom broju, mi na orijentiringu imamo čip koji se nosi fizički na prstu i svaki od takmičara ima takođe svoj čip, gde se on praktično čekira, ubacuje se u tu baznu stanicu koja ima prostor za čekiranje čipom i kada ta stanica da kažem pusti svetlosni odnosno zvučni signal, dovoljno da se čuje 2 puta da zazvuči, da zasvetli i onda nastavljamo dalje, znamo da smo overili kontrolnu tačku kako treba. Znači mi odmah znamo da je to naša tačka i da smo na dobrom putu. Tako je. Ne može da se desi da čekiramo, a ne znamo da je pogrešno i onda nastavimo. Ne. Znači ukoliko nam se ono što je zadato na mapi prema kodnoj oznaci poklapa sa onim što smo pronašli na terenu, to je to. Naravno, desi se jednom u 1000 slučajeva da organizator postavi kontrolnu tačku na pogrešnom mestu, ali za to postoje kontrolori takmičenja, odnosno sudije, pa i sami organizatori među sobom iz organizacionog tima pa isproveravaju i u pripremi za takmičenje ta kontrolna mesta treba da se markiraju sa takozvanim crčcima, to su oznake sa brojevima, na mestima gde će na takmičenju biti postavljena kontrolna tačka, tako da ukoliko je, da kažem, organizator se dobro pripremio i ispoštovao sve te procedure, takvih problema neće biti. Ko sve može da učestvuje na tim trkama? Koliko su one otvorene za rekreativce i početnike? Pa orijentiring takmičenje i samo orijentiring je zaista sport za sve. Znači vi tu već deca sa 7, 8, 9 godina, naravno u zavisnosti od da li su već se osamostalili ili nisu, ali već sa 7, 8, 9 godina deca mogu da učestvuju. Imamo i te takozvane dečije trke koje se nakon regularnog dela takmičenja na nekom manjem prostoru organizuju decu radi neke promotivne aktivnosti prvih dečjih koraka. Pored, da kažem, tih dečjih kategorija najmlađih, mi imamo takmičarske kategorije koje idu i preko 70 godina. Recimo na tim svetskim veteranskim prvenstvima postoji kategorija 95 i više godina, gde ljudi koji su dugovečni imaju svoju kategoriju i svoju zadatu stazu, tako da je to zaista sport za sve. Kao što sam rekao, možete da trčite, možete da šetate, apsolutno je, da kažem, otvoreno za sve, dok, na primer, postoji i orijentiring za osobe sa specijalnim potrebama, to je takozvani trail orijentiring, znači nema veze sa planinskim trčanjem i trailom, nego je tako međunarodno priznat, kako se zove, ne nužno za osobe sa invaliditetom, već sa posebnim potrebama, gde je drugi naziv te discipline i precizni orijentiring, gde su te kontrolne tačke na određenim mestima pored puteva, pored staza postavljene i rešavaju se, da kažem, zadaci prema ovim opisima kontrola, gde je koja tačka postavljena, da se tačno kaže. Znači, koliko imamo drvo, postave se recimo 3 kontrolne tačke sa svake strane drveta
i kada se pogleda u dodatni opis kontrolne tačke, ako je, na primer, krug sa tačkicom sa desne strane, to znači da je kontrolna tačka sa desne strane drveta i taj neko ko se bavi preciznim orijentiringom, odnosno za osobe sa posebnim potrebama, ukoliko odgovori tačno, dobija bod i tako ima određeni broj tačaka za tu disciplinu. Da li se i takmičari dele po iskustvu? Naprimjer, ako ima dosta početnika, mogu malo da naprave gužvu tu za ove ljude koji se baš takmiče na vreme? Pa dobro, ti početnici imaju svoje kategorije, u smislu postoje open rekreativna, lakša i teža. Kada već neko ima, da kažem, veći broj i treninga i takmičenja pa je malo iskusniji, prva neka sledeća kategorija koja dolazi je 21B, to je za one koji su od 20 do 35 pa i više godina, jer uglavnom te glavne kategorije takmičarske koje su na po dve od 12 do 20 godina ili od 35 pa naviše, one su ipak, da kažem, za malo iskusnije takmičare, pa su te uvodne kategorije Open B i Open C, za one koji su u tom segmentu recimo od 20 do 40 godina, sledeće su 21B muška i ženska, koje su takođe takmičarske i mogu da oni ostvaruju bodove za ligu i slično, dok kako se zove za ove mlađe ili starije, oni mogu, da kažem, nakon tih Open B i Open C uvodnih kategorija, mogu se prema tim starostnim kategorijama opredeliti. Organizovao si skoro 50 trka. Šta je najteže kod organizacije orijentiring trka? Pa ne mogu reći šta je najteže, ali recimo najizazovnije na vreme sve pripremiti, znači proveriti ukoliko je karta već nacrtana, treba izaći na teren, ažurirati, proveriti, da kažem, do detalja da to sve bude perfektno za takmičenje. Recimo, treba markirati ta mesta za šumska takmičenja, naravno pre svega okupiti kvalitetnu ekipu ljudi koja će sve to da realizuje, jer vi pored tog segmenta, da kažem, gde treba da postavite, da koncipirate stazu, da ažurirate mapu, treba da postavite te kontrolne tačke i sve ono propratno, znači tu su tende, šatori, baneri i slično, naravno potrebno je da obradite sve te prijave, uplate i slično, tako da to zahteva jednu ozbiljnu organizaciju, ozbiljan pristup, ali kada se, da kažem, posle nekog vremena ta ekipa ljudi i kada se taj organizator uhoda, sve to onako ide glatko, ali naravno velika odgovornost, jer dešavaju se recimo i ti šumski radovi, gde može da se desi nekoliko dana pred trku da se nešto promeni, zato se i ostavlja, da kažem, štampa tih mapa za neki poslednji trenutak koji je moguć 2-3 dana do takmičenja, da bi sve te pripreme bile adekvatne i naravno potrebno je pribaviti pre svega sve potrebne dozvole, da kažem, i od nadležnih institucija, prijaviti skup policiji i slično. A koliko je izazovno obezbediti bezbednost učesnika na trci i da li se dešavaju da se ljudi izgube? Pa sa tog aspekta uglavnom apeluje se na ljude, učesnike da se prijave za one kategorije, da kažem, za koje su u tom trenutku sposobni, ali dešavalo se da ljudi upravo za ono što smo pomenuli, da naprave neku od grešaka, juže kartu i slično, izađu sa mape, ali bila je organizovana i nekoliko puta i potraga, ali to stvarno, da kažem, retkost. Dešavalo se, organizuje potraga, ali sve to uvek rešavano bezbedno i ljudi su nađeni i stvarno je retkost da se to dešava. Kako si uopšte ti ušao u organizaciju? U kom trenutku se tebi kao takmičaru javila želja da budeš prosto sa druge strane, da budeš ti taj koji učestvuje u celoj organizaciji tih trka? Pa ono što je, da kažem, naša sreća u matičnom klubu dok sam bio u Smederevskoj Palanci, mi smo već imali neki, da kažem, pilot projekat koji je bio koncipiran tako da mlađi organizuju takmičenje za starije, pa su
i to kad kažem mlađi pričam o mladima do 20 godina, gde su praktično najveći deo organizacije oni nosili i već tu kada sam imao 16, 17, 18 godina, to su da kažem prvi organizacioni koraci i prepoznao sam šta je sve potrebno da se uradi da bi se organizovalo jedno takmičenje. A u godinama nakon toga, dok sam bio sportista, video sam, odnosno, da kažem, ne osuđujem nikoga od organizatora naravno, ali video sam prostor koji može da se unapredi i prilikom izrada karata, pošto se bavim pre svega izradom gradskih karata, ali i ažuriranjem šumskih, a sada za proteklo takmičenje koje smo imali, prvi put sam i crtao određenu površinu šumske karte. Video sam da postoji prostor s jedne strane da se nešto unapredi, sa druge strane nije bilo toliki broj kvalitetnih takmičenja i sa treće strane mi imamo te organizacije koje nisu isključivo klubske, znači to su savezi, u ovom slučaju Orientiring savez Beograda, Orientiring savez Srbije, gde se nedovoljan broj generalno angažuje da bi sport brže napredovao. I tu je, pored da kažem tog takmičarskog dela i mene kao sportiste koji po znacima navoda uzima od sporta, bila i moja želja da sportu vratim kroz niz tih segmenata i unapredim za neke generacije koje će sutra doći i ljude koji će novi se takmičiti u našem sportu. Šta imate u planu za naredni period? Koje su to trke? Pa mi smo u proteklom periodu organizovali veći broj takmičenja, izuzetno je veliko i važno takmičenje Trofej Beograda, koje godine bio 24. po redu. Imali smo tradicionalni beogradski sprint kamp koji svakog februara organizujemo na početku sezone. Ono što nam sledi, prvo što se tiče Orientiring saveza Beograda, je početak juna, imamo kolo Lige Srbije, gradski teren, blok 9B na Novom Beogradu. Zatim sledi najverovatnije jedan letnji kamp koji će se održati u Lipovičkoj šumi kao i prošle godine. Posle reprezentativne, da kažem, pauze i letnje pauze kad ima manje takmičenja, više su kampovi, trening kampovi za nešto što predstoji u drugom delu sezone u planu. Predstoji nam drugi deo sezone, da kažem, na jesen, gde nas očekuje više takmičenja što za planinarsko društvo Avala, pre svega u Deliblatskoj Peščari, 2 takmičenja, a zatim i za Orientiring savez Beograda na teritoriji grada da imamo, pored ovih, da kažem, trka za Ligu Srbije, imamo i prvenstva Beograda koje se organizuju pod pokroviteljstvom Sekretarijata za sport i omladinu grada Beograda. Malo pre smo pomenuli vezu između orijentiringa i trail trčanja, ali vratila bih se ponovno na to, da li recimo ljudi koji se bave orijentiringom kada pređu, da kažem, ili odluče da se oprobaju u trail trčanju, da li imaju prednost? Pa mogu reći da, zato što vi kroz orijentiring takmičenja u šumi, da kažem, se oslobodite da trčite i uzbrdo i nizbrdo, tako da su već naši takmičari koji naravno su malo više od rekreativaca u dobroj prednosti u tom smislu i sportovi su jako komplementarni. Znači, sa aspekta orijentirca, neko ko se bavi orijentiringom vrlo lako, ukoliko je naravno fizički spreman, može da se takmiči i u trail trčanju i u atletici, pričamo o srednjim i dužim stazama, dok na primer obrnut proces je malo teži jer ipak je neko ko se prvi put susreće sa orijentiringom potrebno je vremena da ovlada tom veštinom, dok naši, da kažem, orijentirci koji se takmiče i na trail trkama i na atletskim takmičenjima u ovim sportovima, odnosno disciplinama trčanja, mogu da se lakše prilagode tome i šta više imali smo takmičara recimo prošle godine koji su nastupali na svetskom prvenstvu u planinskom trčanju. A da ne pričam na svetskom nivou da jedni od najboljih trail trkača su orijentirci. Znači recimo Tove Aleksanderson i Frederik Tranchant su bili u top 3, ako ne i najbolji
trail trkači na svetskom nivou. Jer kada se oni, kao što si rekao, opuste, da prosto da im bude prijatno u šumi i da se sami orijentišu, onda posle lako kada dođu tamo gde je sve markirano i gde samo razmišljaju o trčanju. Ali baš tako, znači jedan segment priče je to orijentisanje, trčanje kroz šumu, mimo staza i stazama, a kada je još i markirano, kada se neko prebaci na to, pusti se uzbrdo, pusti se nizbrdo, znači što bi se reklo pogotovo naši domaći trkači koji se nisu bavili orijentiringom nego isključivo trail trčanjem, to recimo trčanje nizbrdo im obično bude problem, dok naši orijentirci su na to navikli i da kažem imaju neku blagu prednost u tom smislu. Kako je nastao Avala Trail i kako se uklapa u celu priču? Pa Avala Trail je nastao po ideji 2022. odnosno 2023. godine kada je organizovana prva trka. Osmislilo ga je nas nekoliko, pre svega da kažem na moju ideju, jer i tokom ranijih godina dok sam se bavio orijentiringom na jako zavidnom nivou, učestvovao sam na nekim tada, da kažem, možda neafirmisanim u velikoj populaciji trkama. Recimo 2013. godine bio sam prvi na otvorenom prvenstvu Fruške gore u planinskom trčanju. To je obuhvatalo neku trku od oko 12 km sa nekih 500 uspona. Znači već tada su postojali, da kažem, neki obrisi trail trčanja kod nas u zemlji. I ja sam to znao i znao sam i u godinama i pre i nakon toga, jer to trail trčanje je popularno u inostranstvu duže vreme. Naravno, danas sve popularnije i pratio sam svetske takmičare da idu i na te trke povremeno i tako dalje. Sada su se određeni, prestali su da se bave orijentiringom pa su se totalno prebacili i jako su uspešni u trail trčanju. I s obzirom da planinarsko društvo Avala ima planinarski dom Čarapiće Brest na Avali, da kažem da smo tu praktično domaćini, zaista bi šteta bila da neko drugi organizuje tu trku, a da mi makar nemamo jednu svoju u takmičarskom kalendaru. Tako da je 2022. ideja izašla na svetlost dana, što bi se reklo, to je rukovodstvo kluba prihvatilo. Napravljen je, da kažem, dugoročan projekat, nije bila ideja da to traje sada 2-3 godine i kao to je to, nego to je zamišljeno kao jedna tradicionalna sportska manifestacija koju treba da razvijamo i koja je ove godine već organizovana, dakle 4. put po redu i dostigla je 600 učesnika i naravno mi ćemo se truditi da omasovimo, da poboljšamo program, unapredimo svaki segment trke pričajući i o startnim paketima i o samom ambijentu na trci koji do sada bio jako lep i prijatan, tako da eto ovom prilikom i pozivam sve da u nekom sličnom terminu kao i ove godine, to je sredina marta, da se pripreme za staze od 7,5, 12 i 18 km. Kako neko može da se učlani, odnosno uđe u taj svet orijentiringa ukoliko želi ili svoju dečicu da usmeri ka tom sportu? Pa može da kontaktira Orijentiring Savez Beograda i mi tamo na sajtu imamo i registar klubova, dakle apsolutno je otvoreno da kontaktiraju bilo direktno svaki klub ili da pozovu mene kao generalnog sekretara da ih uputim, odnosno da im objasnim koji klubovi u Beogradu postoje, koji klubovi redovno održavaju svoje trenažne aktivnosti, a što se planinarskog društva Avala tiče, mogu se takođe informisati putem web sajta i da kontaktiraju klub. Mi imamo sekcije i za planinsko trčanje i za orijentiring, pokrivamo kotizacije za naše takmičare, imaju punu podršku u planinarskom društvu Avala svi sportisti, tako da naravno svi su dobrodošli. Koji su to benefiti koje bi ti izdvojio da bi nekom privukao? Kako bi nekog privukao da dođe baš u tvoj sport? Pa benefiti pre svega su naravno boravak u prirodi, kretanje. To je ono što sada sve više ljudi ceni jer dosta puno se radi, puno se sedi. Taj boravak u prirodi i to kretanje dosta utiče na poboljšanje zdravlja ljudi,
samim tim i na kvalitet života. Sa druge strane, proputuje se puno, znači vi imate orijentiring takmičenja svuda u svetu, imate takmičenja u planinskom trčanju svuda u svetu, to je jako interesantno i razvija se taj timski duh. Recimo mi u Avali imamo jako kvalitetne ljude i kvalitetnu ekipu koja, kako se zove, se međusobno podržava i kad organizujemo takmičenja to je jako onako lep ambijent i nauči se nešto novo i kroz tu organizaciju takmičenja svaki od tih ljudi koji je uključen u to doprinosi nekim i svojim možda ličnim znanjem, iskustvom iz nekog drugog posla, može da doprinese organizaciji i sve to zajedno komplementarno i kao takmičari, kao organizatori, jedan ambijent sportski stvaramo da bude lep za sve. Samo hvala ti puno što si bio naš gost i približio nam orijentiring i hvala ti za sve što radiš za razvoj i promociju orijentiringa, ali i outdoor sportova kod nas. Hvala vama na pozivu i na prilici da pričamo o svemu ovome. Nadam se da ćemo se vidjeti na nekoj trci. Sigurno. Trčkasteri, hvala vam puno što ste bili sa nama u još jednoj epizodi. Nadamo se da vam se ovaj razgovor svideo i potencijalno inspirisao da se oprobate u nečemu novom. Pišite nam u komentarima vaše utiske, pitanja i predloge. Mnogo nam znači da čujemo vaše mišljenje. Vidimo se u narednoj epizodi, a do tada trčite pametno, ne samo brzo. Trčkasteri, ako vam se svidjela ova epizoda, pogledajte i ostale epizode sa sjajnim gostima iz svijeta trčanja na našem YouTube kanalu i kliknite subscribe za još ovakvih epizoda.